Vuk, pozdrav i kiba. I dogovorili smo se da ja šišam njega, a on šiša mene. Ali što je problem što on nikad nije šišao. To print? Yeah. What's your name? Hrvoje. Pardon? HRV. Kao što vidite, tamo mi je radni stolić, čak razmišljam da ga premjestim tu negdje kraj prozora. Uspio sam se ustati malo ranije, kao što vidite sada je 11:46. Što je super za mene, jer u zadnjih par dana idem jako kasno spavati negdje oko 5 i onda se ustanem oko 2 i poremetio sam si cijeli taj ritam. Bez obzira što napravim opet puno stvari, stignem i vježbati i sve. Ne volim se ustajati kasno, onda imam puno manje motivacije. Ne znam, pišite mi da li je vama tako. Ja kad se ustanem recimo u 2, puno manje sam motiviran nego kad se ustanem u 10 ili 9. Kad se ustanem u 10 ili 9 imam osjećaj kao da imam puno duži dan, kao da sam pun energije, motivacije, bez obzira što mi je užasno teško ustati se ujutro. Danas imam u planu neke stvari koje nisam stigao jučer napraviti, kao što ste vidjeli. Jučer sam se bavio tim laptopom koji trebam poslati. Danas, jel? Evo ga, tu je zapakiran i sve, samo moramo otići na mjesto gdje printaju papir, da isprintam i da mogu zalijepiti papir za paket, jer ja nemam printera. Kako se vježba u karanteni? U 11:12 ujutro. Danas radimo kašu, sad ću vam pokazati kako se to radi. Izgnjeće se. Žlica peanut buttera. Evo ga ljudi, na putu smo da pokupim taj papir što moram isprintati za narudžbu. I odlučio sam ne ponijeti kameru, tako da što sada vidite snimano sa iPhoneom. Pa ću vam pokazati ovako malo put do tamo i... da, još uvijek tražim u biti rješenje za vlogove, pošto imam dosta veliku kameru i dosta veliki lens. Tako da tražim rješenje, nešto što mi je dosta lagano za nositi okolo, da mi nije problem kada negdje idem. I eto, snimit ću vam sada malo englesku, neću previše pričati, jer ću se smrznut prekladno. Ali evo, idemo montažu. I sent you email. To print? Yeah. What's your name? Hrvoje. Pardon? HRV. Evo ga, pokupio sam papire. Iskreno mislio sam da je puno dalje. Ova trgovina gdje sam sada pokupio papire. Tako da, evo sad se vraćam doma, čak ne znam jel me čujete, malo je bučno, malo će biti problem zbog zvuka, ali eto, idemo doma. Da, i htio sam još reći, ovaj kvart prema kojem sam sada išao, sva sreća da nisam morao ići dalje, jer mi se uopće ne sviđa, jako je prljav, jako su čudni ljudi tu i eto, baš mi je drago da zapravo nisam morao ići dalje od ovoga. Ne bi volio iskreno se tamo puno zadržao, ne izgleda baš sigurno, znate ono kad dođete negdje ne osjećate se sigurno, eto tako je taj kvart tamo, jel. Kao fol sam tek došao, biti sad sam ušao u kuću, ali sam se već skinuo i zaboravio sam da se to mogu snimiti, pa rekao ajde da snimim. Ali evo idete vidjeti šta ću sad napraviti. Evo ga, laptop
to smo poslali i sad se bacam na pisanje seminara. Apsolutno mi se to ne da, ali mora se. Tako da idem malo pisati za seminar i... Eto, to je valjda to. I'm recording this while I'm eating. I think we should take the bin off. The bin back. You think so, why? It looks bad in the video. Ćao ljudi, evo nas vlog broj 2. Karantena je, dosadno je, začupavili smo i odlučili smo se ošišati. Sad, ovdje je s nama Ahmed. I dogovorili smo se da ja šišam njega, a on šiša mene. Kao što je problem što on nikad nije šišao. Tako da, bit će zabavno. Gledamo tutorial na YouTube kako da ošišamo jedan drugog. I to je današnji challenge. Tako da, dobrodošli u vlog. Say hi. Book. Are you scared? Yeah. I think I'm gonna be on zero now. What? I think we're gonna be bald. Yeah. Potato. God help. Oh! It's nothing scary. Yeah. We just have to be confident. No, yeah? no, 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 no. Yeah. Whoa, this is cool. That's Looks what I good said. actually. Ćao ljudi, evo, ošišali smo Ahmeda, sad idemo šišat mene i strah me. Ali mu to neću reći, reći mu da vjerujem u njega, jer onda će on biti više kao samouvjeren i onda me možda bolje ošiša, ali nikad nije šišao. He is the barber today. Yep. Ovo je kako sam ja njega ošišao. Come in front of the light. Yeah, wait. Kako sam ga ošišao? Evo ljudi, ocijenite od 1 do 10. To znači, that means rate from 1 to 10. Your haircut. 1 to 10. I will say 8. 8. Yeah. That's good. Mm-hmm. I want 7. At least. Well, I will try. The last. I mean, because we don't have. Yeah. So 7 is gonna be like the last number. So Okay. start from 1, and then 2, 3, 4, 5. Wait. One. So we're gonna start from 3. Ne možeš sve brojevati. Yeah, I know. So he goes until like here, and then here is like 5, 7, 10. But we're gonna go 5, 6, 7, 8. I think 5, 6, 7. something like that until like 7. Yeah. And How am I gonna make it this bit? 3 sizes. okay. That's So it goes like he goes 1.1, 1.2, 1.3, something like that. But we're gonna make, let's try make it like 2, 2, 3, or like maybe 3, 4, 5. maybe you 6, can 7. put something in between, so it's like 3 point. Watch out. Yeah. Okay. Januar. After this, we're gonna color my hair. Color? Yeah. No way. Why?